BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Turabaramukije bakunzi mwese ba BBC gahuza miryango twongera tubaha ikaze makuru yacu kuri uno wa kane igenekerezo rya 16 kwezi kwa kane 2026. Izi ni ingingo zamwe makuru tugiye kubashikiriza. Mu Burundi havugwa cyane urufugito rumuka rw'umushikiranganje yarajeje kumenyesha makuru hamwe n'ibinyamakuru Gabi Bugaga. Republika y'u Burundi n'umubaro mwinshi wo kumenyesha abarundi n'amakungu urufugito rumbuka k'umushikiranganje wa leta jeje kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru ahitanywe n'isanganya. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Leo 14 avuga ko isi iriko iratabagurwa n'abategetsi bigikenye bari kurushi. Mu makuru y'inkino naho ihiganwa ry'umupira w'amaguru rihuza imirwi yabaye iya mbere iwabo ku mugani wa Buraya ryinje mu gice cya kabiri gishira icanyuma. Turagaruka ku mirwi yaronse iyo tike. Uno musi ni kwa kane turafitiye n'igikino urunana. Aya makuru ahagariwe na Anne Marie Wemiza. Nido ni mukanye makuru avuga hirya no hino ku isi dushikiraza na Judas Hundimpundu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko agiye kuba agahengwe mu ntambara hagati ya Libani na Israel. Mu butumwa kuri urubuga hwaniro rw'iyo rwa Truth Social, umukuru wa Amerika yavuze ko ibihugu vyombi vyumvikanye ko bitangura icese agahengwe k'iminsi 10 kuva isaha 11 z'umugoroba mu masaha yo mu buseruko muri Amerika. Trump yavuze kandi ko azotumira umushikiranganje wa mbere wa Israel na perezida wa Liban kuja mubiriwe mu biganiro. Intambara nshasha yaradutse mu kwezi guheze hagati ya Israel na Hezbollah, ariko nta na hamwe uwo mugwi ushigikiwe na Iran uvugwa mu butumwa bwa Trump. Mwijambo rikaze kandi ritamenyerewe, umwungere wa Eklezia Katolika Papa Leo wa 14 yanenze abategetsi bakoresha miliyoni z'amadolari mu ntambara. Iba bivuze inyuma y'imisi mike habaye uguterana amajambo hagati y'uwo mwungere na perezida wa Amerika Donald Trump. Uguterana amajambo kwavuzwe cyane mu binyamakuru. Ashikiriza ijambo ari mu rugendo mu gihugu ca Cameroon, Papa Leo yahamagariye abantu gusasagaza amahoro, yongera anegura rwose abinyegeza inyuma y'ijambo ry'Imana ku nyungu zabo. The world is being ravaged by a handful of tyrants. Isi iriko iratabagurwa n'abatwaza igikenye bari kurushi, yunzwe n'isinzi y'abavandimwe bashigikirana. Abigize bashebuja b'intambara birengagiza kumenya ko bifata akanya gato mu gusambura, ariko akenshi ushobora kumara ubuzima utarashobora gusubira kubaka ibyasambuwe. Birengagiza ukuri kuko miliyaridi z'amadolari zikoreshwa mu kwica no gusambura, ariko uburyo bukenewe mu kuvura, mu mashure no gusanasana bwo ntibuboneke. Ababasahura ubutaka bwanyu n'itunga kama bofise, akenshi inyungu bakuyemwo bazishira mu bigwanisho, gutyo bagakomeza inzinguzingu idahera yo guhungabanya no kwica. N'isi yacuritswe, ugukoresha kutariko ivy'Imana yaremye utegerezwa kwiyamirizwa n'uwo wese afise umutima nama w'ukuri. And rejected by every honest conscience. Iyi ni BBC. Amashami atanga imfashanyo mu ntambara irikebera muri Kongo. Amashiramwe atanga imfashanyo agabisha ko intambara irikebera muri Kongo irikihungabanya inyigisho. Imigwi itwaje ibigwanisho yarigaruriye hafi amashuri 200, yongera isambura ayandi 300 hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu. Ayo mashirahamwe avuga ko abavyeyi batubahwa kurunika abana babo kw'ishure kubera gutinya ko botwagwa n'imihari igwanya ingabo za leta. Abana barenga 4 miliyoni baragizwe ko ingaruka n'ingorane z'umutekano muke mu ntara za Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo hamwe na Ituri. Bernard urakoze Judas. Mu Burundi haravugwa urufugu umushikiranganje w'ico gihugu yarajeje kumenyesha makuru n'imenyesha makuru. Leta ivuga ko yapfuye biturutse kwisanganya mijoro ryakeye kilometero birenga 15 hanze y'igisagara ca Bujumbura. Itangazo rya leta ntirivuga aho isanganya yabereye n'ico cyariteye, ariko hari amasanamu yahanahanywe yerekana ikiziga ciwe mu modoka vyemeje ko yari yiwe yakazi. Inkura Prime ku magenge.
Inkuru y'urupfu rwa Gabi Bugaga yatanguye kumenyekana mu gitondo ca kare inyuma y'ihanahanwa ry'amasanamu yerekana imodoka iri mu kiziga c'umuntu ahantu hagaragara ibigazi. Mu nyuma urupfu rwiwe rwahabuye rwemezwa na leta mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi wayo Jerome Niyonzima kuri radio na televiziyo vya leta. Repubulika y'u Burundi n'umubaro mwinshi wo kumenyesha abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka k'umushikiranganje wa leta jeje kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru umushinga ntahe Gabi Bugaga kwabaye umutwenzi wo kuri wa 16 ndamukiza umwaka wa 2026 ahitanywe n'isanganya. Muri iyo tangazo umuvugizi wa leta y'u Burundi ntavuga aho isanganya ryabereye nico bacariteye. Amakuru yahanahanywe ku mbuga hwaniro hakiri kare yavuga ko Gabi Bugaga yabonywe ikiziga mu modoka yiwe y'akazi mu Kivoga. Ni ku birometero birenga 15 mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Amasanamu y'iyo modoka ya Toyota Hilux double cabine yerekana Bugaga ari ku ntebe y'umushoferi ahengamiye ku ruhande rw'iburyo atahagaragara yuko yakomeretse. Yambaye agapira k'urwatsi rutoto n'ibutura ry'umugina n'ikirato ca pantoufle kiboneka ku kuguru kw'ibubamfu. Ikinyoteri c'ibubamfu imbere kiboneka nk'icarandutse gisa nk'icashibukiye hejuru y'ikibanza categerezwa kuba kirimwo. Ahasa naho nonekaye cane ni hagati y'ahaja imizigo n'umwango w'inyuma ku ruhande rw'iburyo hategereye aho ikiziga kiri. Bugaga yari umushikiranganje kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze. Imbere yaho yakora mu mugwi w'igihugu ujejwe amatora, yarabaye kandi n'umumenyesha makuru kuri radio na televiziyo vy'igihugu. Urakoze Prime ndi kumagenge mu rugendo arimwo ku mugabane wa Afrika umwungere Eklezia Katolika ageze mu gihugu ca Cameroon aho yashitse jo kwa gatatu avuye muri Algeria mu buryo butabimenyerewe kandi atajya umunwa. Papa Leon wa 14 yasavye abategetsi b'ico gihugu kuvavanura n'ingendo y'ukurya ibiturire. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Paul Biya w'imyaka 93 akaba aherutse no gutorerwa kurongora Cameroon mu kingo kigira 9 bunengwa cyane ku makosa ajanye ibiturire, intwaro ibereye no kunanirwa guhangana n'ingorane z'umutekano muke. Iyi nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Jidas Yonde Mondo. Urugendo umwungere wa Eklezia Papa Leon wa 14 arimo muri Afrika ruriko rukurikiranwa n'amamiliyoni y'abayoboke ba Katolika kuri uwo mugabane, aho igihugu cose ajamwo abatari bake baba bifuza umuhezagiro wiwe canke kuja mu misa y'imboneka rimwe asoma. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Uru rugendo yaruhereye mu gihugu ca Algeria ku munsi wa mbere, ubu akaba ageze muri Cameroon aho naho nyene bitegekanijwe kaja kuhasomera misa imbere yo kubandaniriza muri Angola na Guinea Equatoriale. Mu mubonano yarayagiranye n'umukuru w'igihugu wa Cameroon Paul Biya, amashirahamwe yigenga hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo muri iki gihugu, Papa Leon wa 14 yaragarutse ku ngendo yo kurya ibiturire aho atakurya umunwa. Yanasavye abategetsi kubahiriza agateka ka muntu. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet kugira ngo amahoro n'ubutungane vyisange, uruhererekane rw'ibiturire bifutanya ubutegetsi bikabwambura ubwizigirwa rutegerezwa kuranduranwa n'imizi. Imitima itegerezwa kubohorwa rwose icaha co kwipfuza amaronko. Paul Biya arongoye Cameroon afise imyaka 93 akaba aherutse gutorerwa kurongora ico gihugu mu kiringo kigira 8. Ubutegetsi bwiwe bukunze kunengwa ko bwiganjemwo ibiturire n'intwari itabereye. Bonengwa kandi ko bwananiwe gutorera inyishu ingorane z'umutekano muke zugarije Cameroon. Urakoze Gildas. Sentare muri Afrika y'Epfo yaciriwe umunyororo w'imyaka 5 Julius Malema, umunyapolitiki uzwi cyane muri ico gihugu no muri Afrika, yahawe ikigihano nyuma yo kwagirwa n'ivyaha birimwo gutunga inkoho mu buryo butemewe n'amategeko no kwirasisha mu bantu. Ibindi kuri inkuru tubeza Benjamin yo kwizerwa. Imbere y'umucamanza mu ikositimu y'umukara na karuvati itukura, Malema akimara kumva umwanzuro w'urubanza yagaragaraga nk'ufite amarangamutima make. Umunyamategeko we yahise ajurira uwo mwanzuro hagamijwe kubuza ko uyu mukuru w'ishyaka rya Economic Freedom Fighters akaba n'umudepite mu nteko ya Afrika y'Epfo ahita ajyanwa muri gereza. Umwaka ushize Malema yari yahamijwe ibyaha 5 birimo gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko, kurasa muri rubanda no gushyira mu kaga abantu.
ibyo birego bigendanye n'ibyabaye muri 2018 ubwo amashusho yabonekaga yerekanaga Marema akoresha imbunda arasa mu kirere mu birori by'isabukuru y'imyaka 5 y'ishyaka rye mu ntara ya Western Cape. Mu kwiregura Marema yabwiye urukiko ko iyo mbunda itariye kandi ko yarashe mu gushimisha abari kumwe nawe nk'uko urubuga Sowetan Live rwabivuze icyo gihe. Urakoze Benjamin yo kwizerwa. Meghan Markle umugore wa Harry yahoze ari umugana w'Ubwongereza yavuze ku ihohoterwa rikorerwa ku mbuga hwaniro no ku ngaruka zaryo, maze ashimangira ko ari we muntu wa mbere ku isi yose yamaze imyaka 10 atukwa cyane kuri izi mbuga. Ibi yabivugiye mu rugendo arimwo n'umugabo wiwe mu gihugu ca Australia. Inkuru ya Juventine Marakeja Maria. Mu ijambo yavugiye Melbourne, Meghan yabwiye inama yiga ku buzima bwo mu mutwe ko imbuga nkoranyambaga zishingiye ku kugirira abantu nabi hagamijwe inyungu. Yongeyeho ko izo sosiyete zitagira inyungu mu guhagarika ihohoterwa kuko byose bishingira ku gushishikariza abantu gukanda no gusoma. Aha Meghan yaboneyeho gutanga ubutumwa ku rubyiruko bwo kwiyumvamo imbaraga no kutita ku magambo mabi babwirirwa ku mbuga nkoranyambaga, maze arusaba gukomera kurusha urwango n'amagambo mabi bahura nabyo kuri murandasi. Meghan n'umugabo we Harry bari mu ruzinduko rw'iminsi 4 muri Australia, bakaba bakoresheje uwo mwanya bashyigikira icyemezo cy'iki gihugu cyo kuza abana bari munsi y'imyaka 16 gukoresha imbuga nkoranyambaga. Harry yavuze ko iki cyemezo ari intambwe ikomeye mu buyobozi, ariko avuga ko ibi bitari bikwiye kugera aho bibuzwa burundu. Yongeyeho ko ibigo by'ikoranabuhanga bikwiye kubazwa inshingano, ashimangira ko abana batagomba guhanwa kubera ko imbuga nkoranyambaga zinaniwe kubarinda. Prince Harry na Meghan baherukaga gusura Australia mu mwaka wa 2018, amezi make nyuma y'uko bari bashyingiranwa. Urakoze Juventine. Ubu naho duhikaze Yves Bucyana tubwire ibivugwa mu nkino. Mwereho neza reka mpite njya mu mikino ya Champions League ku mugabane w'Uburayi, aho igitego cyihuse kurusha ibindi muri uyu mwaka, ibitego 7 mu mukino umwe, amakarita 2 atukura no gusezererwa mu burakari bwinshi kwa Real Madrid byongeye kwerekana ko imikino ya Champions League ku mugabane w'Uburayi ihora irimo amatsiko n'ibihe bidasanzwe. Bayern Munich yakiniraga imbere y'abafana bayo yatsinze Real Madrid ibitego 4-3. Ishoti ry'umuriro ryatewe n'umukinnyi ukiri muto wa Real Madrid Arda Güler mu metero 25 zizamu nyuma y'ikosa ry'umunyezamu Manuel Neuer. Nicyo gitego cyihuse muri uyu mwaka w'imikino kinjiye ku masegonda 38 gusa. Amakarita 2 atukura yahawe abakinnyi ba Real Madrid yateje uburakari n'impaka zikomeye. Eduardo Camavinga ku munota wa 86 niwe wahawe ikarita yahenze ikipe ye cyane kuko yahinduye imigendekere y'umukino mu gihe Real Madrid yari ifite ibitego 3-2. Bayern Munich muri kimwe cya kabiri izahura na Paris Saint-Germain. Hagati aho umutoza Mikel Arteta yifuzaga ko abakinnyi be bacana umuriro ku ikipe ya Sporting Lisbonne, ariko siko byagenze kuko ikipe ye yakinnye umukino uciriritse cyane. Igitego cya Kai Havertz yatsinze mu mukino ubanza n'ubusa ku busa banganyije na Sporting Lisbonne ku kibuga cya Emirates byari bihagije kugira ngo Arsenal igere muri kimwe cya kabiri izahura na Atletico Madrid. Urakoze Yves Bucyana. Abafana ba Real Madrid rero mwihangane. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Ubu naho abakunzi b'urunana umwanya nirwanya. Mugera ngo idababajwe nuko Chris yasubiranye na Nyesi, Chris yo ngo arashaka kumusura. Hagati aho abana bo kwa Pascal mu maganya n'urunana. Uhagaze neza akaze kiba gitamisha umugongo, urabona muzarata mwihekesha. Akakana se ko nta n'ibiro byinshi gafite. Ese mama buko duhekesha abana turajya ku ishuri tubahetse. Umva akazehe di twasibye byarangiye. Munsigaranira abana ngiye kureba ko mbona ikirakadore maze igihe ntakora. Turarya iki mama? Yego ratamu umubazo ubu turarya iki? Kandi twanaburaye muhoza uririza mama yaraye guhaye ku gikoma. Ako n'ubundi ndashonje. Muraramutse ubwo mutangiye kurata ko mushonje. Wagiye tugiye umuhe mama uziko nta n'umuntu ukigira icyo aduha. Ugize imuhaha dute muhoza nanshize irungu. Ejo se niwamaye ikijumba kimwe cyonyine. Umva sha wowe wari ikijumba mugenge nahekenye iruturye. Narwo mpamvu uje mu murimo w'abandi. Mana yanjye mwana bazaza kurega hano bamufate mu murima w'abandi, nzamuca kweshya musigire kuzimura.
erega mama umuntu aba ashonje uvugishije ukuri duheruka kurya tugahaga ryari. Yego ko guhaga se bibaho? Nanjye sinahaze maze. Ese mwivugisha mutyo mugira ngo mbigenze ntehemwe ba. Ubu nibagahe kugira ngo mubone inyama. Inyama? Koko sura tuzanira inyama. Ariko Muhoza n'akazehebura abapfapfa inyama zivuye he? Bamara babaza ngo yibage he? Bambarize muza nibagahe ngo mubone inyama murya. Nangize ngo uri uzituzanire. Ubundi se mama uyu bizarangira ryari koko? Ari uko twishwa n'inzara. Ibyo muzabibaze so wabataye akagenda. Ubu ntarya buri gitondo ku manywa na nijoro mwe mwaburaye. None se ubundi papa azagaruka ryari? Wazamusabye imbabazi akagaruka ko tuharenganira. Cyenda namwe kumburiye. Ubusaka igihembwe cya mbere cyarangiye ntitubona amanota kubera guhora dusiba. Icya kabiri nacyo kikaba kigiye kurangira. Icya gatatu cyo tuziga mama. Iyo umuntu yagiye ku ishuri byibura ku manywa ararya hagasigara guhangana n'inzara ya nijoro. Nijoro shaho umuntu aba asinziriye. Mama tuzajya kwiga. Ariko nk'ibyo mama mumbaza nibiki? Mwazagiye gushakisha so mukabimubaza. Papa se niwe udusibye ngo tumurere abana koko mama? Uvuze ngo iki kaze? Yewega uzi ko burya nawe uzinduka mujye. Aha nazindutse zishabwakira nimara iki Nadi nk'umuntu agomba kubagara aya masaka nahava nkajya gukura imyumbati nkagera mu rugo nkatora ibishyimbo ngashyira ku ziko ubundi nkangana n'isuku yo mu rugo ongeraho kutegereza ko ibyo bishyimbo bishya ukagerekaho n'iyo myumbati. Imyumbati gusa se ntuyikunda se? Urumva sabubwiye aba ari indyo yuzuye. Shanadi hari n'akandi kazi ko kujya mu mama w'igikoni nkasoroma imboga nkaziteka bindagara ku ruhande kugira ngo abagize umuryango wanjye barye indyo yuzuye. Yego iriho ibikomoka ku matungo mama we. Yego ariko uziko nzakuzanira wa mukobwa wanjye wa mukibanira da mukajya mumungaburira indyo yuzuye iriho ibikomoka ku matungo maze agakura neza. Sha uzamuzanira rwose. Nuko gusa kogwanye bazajya bo mu Rwanda rikabakeraho. Aho Sinadi amize ate nyuma yuko arwaye impiswi burya nagiye kumupimisha ibiro nsanga yasubiye inyuma pe ariko ubu ni kubisagashye isuku ndayitaho ku buryo bwose yaba iyo gukaraba intoki iyo mu gikoni n'ibikoresho nkoresha mugaburiraho. Kandi ugakomeza no kumwonsa rwose pe kugira ngo utazasubira kumupimisha bagasanga bikiri kwa kundi. Sha mbirimo rwose pe mbirimo pe. Ubu rero nanjye nari mvuye kuranguza amandazi nazindutse nkora. Ahubwo Sinadi ndakumva mujye ufite andi mahirwe ko ufite nawe wa murima ugezeho ubyaza umusaruro. Mugenewe ibyo guhinga nabaye mbyihoreye gusa ndabizi kuri mu bizamfasha kwiteza imbere mu kwakira rwose nzawuhinga kuko icyo nshyize imbere nkashyiramo imbaraga n'ubucuruzi bwanjye. Restaurant Nadine se kwitaratangira. Ntubize ko nyitegereje inguzanyo mujye. Aha nayo makuru nanjye nashaka kumva nyine. Ahubwo Sinadi ndakumva igeze iyo nguzanyo nyine yo kujya mu bucuruzi. Ahubwo we ahubwo se darampamagaye we wagira ngo twavugaga yumva. Alo Nadi mwaramutse neza Nadi? Mwaramutse neza muyobozi wacu. None urahagana he kukenewe ku kagaru gahabwa amakuru arebana n'inguzanyo ya VUP wasabye? Yewe ndaje none habuye ndaje pe ntago ninda. Huta. Mugeni we wirirwa ndagiye we sha mugeni we giye gucakira amafaranga. Rwambaye. We Muhoza ubwo se wambwira? Ariko muri abana babi kuki se munyirukana? Ariko se wamungane kuki mumwirukana muza? Nasanga abana se nabashobora. Kandi wacyana wenda guhonda kubera kutumva. Nakubwiye ngo sanga abana bananshize irungu mubabe hafi nibarira muze mumbwire. Humura nituronka turakuzaniramo. Nimuronka iki? Rinda ukutureba kuturi hafi kunogoka. Nuko inzara imereye nabi. Munda haravuza induru buri kanya kubera inzara. Rinda uri umwana mwiza pe ugira umutima mwiza kandi turabizi hano iwanyu nta kintu cyabura. Murarya mugasigaza kandi twe tuba twaburaye turwaneho n'ukuri. Ariko se mwebwe kuki muburaye? Mwagiye mubwira nyogokuru wacu akabaye ibijumba. Hari ubwo ubundi akatwibara cyangwa agaha Umuhoza na Shizirungu bonyine tugasangira turi bane. Mana we rero nta biryo bihari pe mama asigaye ateka bike ngo bidapfa ubusa. Ubu nta n'umuceri wasigaye mu isafuriya koko. Nubwo waba washiririye nayikokora. Hari amandazi mama yarayazanye
ariko ndabaha abiri yonyine, rimwe we na Muzara murigabane. irindi turayitwara Muhoza na Nshizirungu barigabane. Mwihangane rwose, dore nta n'igikoma gihari pe. Mama yatetse icyayi kandi ateka gike cyashize. Ubundi se Randirari yasanze nyogokuru mu murima. Mube mwicaye aho hanze mbazanira ayo mandazi. Muzara we, Muza, ngwino nkwereke. Unyereke iki se kaze? Reba bakiresha, dore agatoki k'imineke mu gikoni cyawo. Kandi buriya barakabitse ngo ntikarashye ubona ukuntu kabaye umuhondo. Umva, dore hariya ku meza hateretse n'amagi kandi atari make. None se uragira ngo genda ujijishe Muza, ndaca hirya inyuma mbisimbukane no mu rugo iwacu. Yego we, ubundi si irindazi rimwe ryari kutumarira iki n'inzara twifitiye. Niko se Christian, uracyabi no muri Nyarurembo cyangwa? Ahubwo mba nibaza niba we Norbert ukihari. Aha, ahubwo abantu nkamwe b'abaganga rero buriya umuntu yanga kubahamagara ngo mutaba mufite umuntu waje kwivuza bicaye imbere. Ko numva tubihujera, nanjye burya nanga guhamagara umuyobozi kugira ngo ataba ari mu nshingano z'ubuyobozi zitamworoheye. Aha naheze ko njyewe duhuye Nyarukiye mu nama ku murenge. Dore ushinzwe uburezi amamagaye ambwira ko nshaka. Ubu nanjye ngiye gukorera kuri terrain, tugiye gukorana n'abaturage ibiganiro hakurya iyo. Kuri poste de santé se? Wabimenye rwose. Abajyanama b'ubuzima bahamagaje ababyeyi batwite, abonsa n'abagabo babo, ubu tugiye gukorana nabo ibiganiro. Ariko uzi ko babimbwiye ngo mujye mumanuka mugasanga ababyeyi bo mu giturage wa mubigisha ibyo bintu birebana no kwita ku mugore utwite ndetse no konsa. Niko bimeze. Buryo mu Rwanda no gutsindisha abana ku kigero cyiza cyagenwe, natwe nibyo tuba turwana nabyo. Oya birumvikana kugira ngo muzatwohereze umunyeshuri uzatsinda neza, itangira umubyeyi agisaninda. Wabimenye rwose. Tumwigisha kuza ku kigo nderabuzima kwipimisha akimara kumenya ko yasamye. Yewe, kubahiriza gahunda yahawe na muganga kandi akubahiriza inshuro 8 zagenwe zo kuza guhura na muganga kugira ngo akurikiranwe ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite. Oya ndakumva rwose kuko buriya nanjye mu masomo ndayakeneye. Uwo mugore utwite akazana n'umugabo we tukabapima bombi. Tukabigisha uko bazita ku buzima bw'umwana uri mu nda badasize n'umutwite. Yego. Umugore agakingirwa inkingo yagenewe igihe atwite. Akabona indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo, akita ku isuku, akamenya ibimenyetso mpuruza ku mugore utwite. Kandi akamenya ko igihe cyose atameze neza agomba kwihutira kuza ku kigo nderabuzima. Mwese ubwo n'umugabo we kandi abagomba kumenya ibyo byose. Cyane kuko ubuzima bwiza bw'umwana buri umugore n'umugabo. Uwo mugabo ni inshingano ze kumwibutsa gahunda zo kwa muganga kandi akamwibutsa gufata indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo nk'uko nabikubwiye. Ariko siyo telefone yawe ko wakomeje kuyihorera, umuntu ntabwo ushaka Kiri. Ntabwo ari umuntu umwe. Niba abakobwa nyese nareye. Barampamagara ninza kubona akanya ndaza kubavugisha. Inka ya Bisego. None se Kiri, nubu nturafata umwanzuro we? Nturamenya niba ari fata cyangwa aramina akayandirimbo? Oya muyobo, ntubimbwe rwose n'iki gikapu nje nikoreye. Oya winseka rwose nawe. Nadi uko so ukabya koko? Icyo gikapu cyose uje wikoreye ni ikiki? Ni ukuri mukimpamagara. Nta kintu natekereje urutse amafaranga. Ubundi se amafaranga yabonetse waza ku kagari witwaje igikapu cyo kuyatwaramo? Kwashyirwa kuri konti Nadi? None se amakuru mu mamagare narebana n'iki koko muyobo? Kitari inguzanyo yanjye. Nubundi narebana n'inguzanyo ni dosiye yagarutse utasinyeho. Ngaho do akiraho gusinya ahangaha. Ubaka agapapuro kamwe ntasinyeho mu mpapuro zingahe zose niko gatumye batama amafaranga koko muyobo. Iyo ibisabwa bituzuye neza ntibashobora kurekura amafaranga Nadi. Ubu se koko wambwije ukuri nta ntayo bazampa koko bakareka kumbeshya. Ubu urupapuro rumwe rwonyine umuyobo kandi muyobo narabikubwiye ngo niba hari icyo ngomba gukora kugira ngo bampe inguzanyo ubikimbwire ngikore uranga. None se ugomba gukora gute se Nadi? Ni cyari cyo cyose niba bashaka n'ikintu kidogo ngiye nakiba. Ariko Nadine rwose zinjya kumenye ikintu kidogo gute Nadi? Mbese urebye nk'umuti w'ikaramu nyine kwaje kwa pra nyine dosiye ikihuta ubwo se icyo utumva nege cyakwagira ureka kunsa. Ariko Nadine rwose uzi ko wamenya no gusetsa rwose ntugire ikibazo ubwo bitunganye ho muri inguzanyo yawe ntizatinda. Ariko muyobo nyamara wasanga bari abantu bo kuri banki hari ikindi bashaka batavuga. Oya ntacyo Nadi, nawe urabizi amafaranga agomba gushyirwa kuri konti kandi ntayo wari usanga ngo kuyifungura bushya. Urumva uru rupapuro udasinye ntayo bari kugufungurira pe. Aha reka ricecekere. Ariko womenya abantu batanga amafaranga utabazi neza. Hari ubwo baruhanya ku bushake.
ubwo bashaka iki wakibigora iki se batakikubwiye nk'ubu kuki batabonye ruriya rupapuro ko rudasinye tukibibaha bakaba babibonye uyu munsi umva reka nkubwire genda utuze igihe nikigera inguzanyo yawe izagera kuri konti na di urumva amategeko n'amabwiriza birakurikizwa ngo umuntu ahabwe inguzanyo si ugupfa kurekura amafaranga gutyo gusa koko se wari ugiye kwigendera gi ko waba urambirwa vuba ra isaha n'igice ngo utegereje yose sinihanganye koko kiri I'm so sorry uyu munsi sinakoreye aha hafi ntakubeshye nabungije imitima ntibaze uko wangenje mbabarira Diareste sinibutse kuguhamagara narwanaga no kugira ngo ugere n'ahangaha nkugereho ntiyanibajije nese mama rero yaguko bakubye ubura no kumpamagara ngo umuhakanire ese wanyibagiwe oh la la nta muntu n'umwe wakwica gahunda nari mfitanye nawe uyu mugoroba agiye ubundi nzi kuzirikana ijambo bavuze rwose nubwo gutekereza nawe bitabura urumva nakoreye kuri terrain igihe nticyangendekera uko nagiteganije kandi rero sinari kuvayo ngo mpitenze ahubwo rata nicyo cyagutindije kandi ugihinguka rwose nahise mbyumva nawe urabyumva nari nje guhura n'umuntu ukomeye nkawe nagombaga guca mu rugo nkimeza neza ukitera umubavu uhumura neza nk'ubu cyane dore ko parufe yawe rwose ihumura neza cyane kayidisi wasanga utibuka iyo wigeze kumpitiramo kuva ubwo nkahita nyizirikiraho uravugisha ukuri se kiri ndakubeshyera iki se yagiye ariko se ko twahize mu magambo ntitunatange oda y'ibyo turya hamagara useriva na mucoma baguhe icyo ushaka cyose fagitire ni iyanjye bayime pe njye kuba nkureba birampagije ndumva ameze neza nta kintu nshaka wikwitanguranwa se nyine fagitire ni iyanjye ntitubipfe rwose kiri ni ukuri ndayishyura rwose ni njye wakwitumiriye ni njye wagusohokanye iyi fagitire ni iyanjye oke ndabyemeye mukobwa mwiza ubwo butaha nanjye nzagutumira nishyure hari ikibazo se ahubwo bizabe vuba ngaho mbwira amakuru yawe rero ayabo mu rugo cyane cyane mukecuru bose bari aho bameze neza nawe umeze neza ese umvuga iki koko kiri byonyine kuba nicaranye nawe hano umeze neza cyane pe jya nkumbura mukecuru wawe urwenya rwe umunsi umwe rwose uzajya kubona ubona ingeze mu rugo iwanyu iwacu kiri nzagira nka rwose umugoroba umwe ujye kubona ubona ndahageze nje kureba mukecuru oya kiri oya rwose niba ushaka gusura mama uzaba uretse rwose igihe nyacyo nikigera uzaza mbabarira nzakubwira ngo gusa igihe nyacyo ni ikihe yagiye hari igihe mwangeneyanye kirisi ko yikanze aketse iki ntuzacwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha ni kuri iyi kinamico urunana rero turangirije ko amakuru yacu kuri uno wa kane igenekerezo rya 16 z'ukwa kane 2026 mu makuru twashikirije mwumvise ko mu Burundi havugwa cyane urufugiturumuka rw'umushikiranganje Gabi Bugaga yarajejwe kumenyesha amakuru hamwe n'imenyesha amakuru twabwiye kandi ko umwungerewe Kiliziya Katolika ageze mu gihugu ca Cameroon aho yasavye abategetsi b'ico gihugu kuvavanura n'ingendo kurya ibiturire mushobora kandi gusoma ayandi makuru menshi ku mbuga zitandukanye za BBC gahuza miryango arizo urubuga ngurukana bumenyi bbc.com agakwego gahuza imbuga hwaniro za Facebook na X hamwe rero n'umuhora wa WhatsApp. Aya makuru yarahagarariwe na Anne-Marie mu buhinga bw'ivyuma akaba yari Mohamed Abdallah yatumye tuvuga mukatwumva kwiduzina ry'abo bose rero hamwe n'abo bose bafashije kugira ngo amakuru abashikire Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye umugoroba mwiza canke umusi mwiza canke igitondo ciza bivanye naho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi nakagaruka.